nkora chabale and nche na bongo bakwana na batenga ki this is not the way to go because ekeronde ngango bakwakirishande talinga igombwate bintu nyombo buo nengeire ne counting abago chao bae. What I tell them is that bakonya kana rimna na chege bate bangilinga ki toko bakoje individually. Babwate kemande kinate aba baso ase byombe. Dio mole mabwaja ndega ki ntu abwate kyombe gete twachakire kyomba asegete iga tubata ka project iga twakolire iga igintu kituro emeteneke. Abwaro I will be very fast. Goikoro na kumanyanga kingi moga na thinki kia balembire. Na kimulengereti neke. Asengo basira I'll do that using my pocket money. Again take tangani na ndekere ki na obulemeru. Because na bagote bya balemavu abanga choki kyombe mweliki na for example emiyemo. Na bekubura. Asomole mafu liyo tabwate konyora kondo bonse na bekubura. So a challenge inkobere. Wanyaranga kina wao denga ki aya bana nabo tutagete nabo tubwato moyo kabisa lakini ndobwati enjera. So batakobasire. I'm representing Chiwodi Jones 45. Yabona. Jones Chiwada wale mafu. Ka kise ko takanga kere kyombe ngenta kenge and then kolabo na inche nabo nkolemeru. Tinkonyara. Batase bali abakeba ang approach ni nande na renga there's a genuine cause nabo na rule input yane personally ntaliko nagotangaza nga ninke umbekiwe irenga but inkubasirande especially aso kwenchwanga ki esatugedera babekira muko kuziza zibe dinje ekombera egente kitanga ni step intanga towards kokonyeka.